abang ipai mana lagi ke jom lagi. Kini kibau Yesu ukot ya ki bagalong kinong tongbriu umday maki kibajit ya kani kakam. Kabaning kong kiklam jit na kabana kajik panim. Day mo ubajit ya ki sa kajik panim. Kabaan kiklam jit sa kani kajik sagri. Day mo ubajit ya ki sa kani kajik sagri. Umbu nga na belong hige I nong tongbriu. Habang puli ni dekot. They didn't take a vote among themselves. Kiklam ya tebut hapdeng jogi. Kiklam keliu Yesu kat nu men siu ya na. Carefully read the text. Actually kila ino pa dia kajar. Jogi ka magkamay. Kiklam how much you will pay me, then only I will follow you, then only I will be with you. Kasamdon kanu komedi. Kiklam keliu Yesu halu kanu ngin sagri. Kanu bo suppose them. Kat sans them. Aro laipo kiklam keli. Halu kanu them. Hene keraston na bagi puni ka Bible. Habang punya nga tulong ibikin nong tong doka. Ka Bible kay tuyi bagi le ino ya kita kijar kijoki. Markau diwe kedekot keba kanyo kedekot keba khatpra kile ino dak dikejar joki dekot keba angkau kile ino ya sebeni kupa joki yang kata galing lembak kinong bela kile bud iyo kitimpa kajar kadege kabanang kampalat na kabanta ya ki baginim bagi gasam ka joki henry kile ban buat yau ta ba kam kraw ba ni gaja kam kraw ba ni Moses kam kraw ba ni kiangal kila ban buat ya unang panim kabakum kani ka radical commitment kanuan lam dala Joshua ka jikot ka jotra ya ka jikot kum dala panim ya ki bagin buat yo Chris na ka burang ka joku kabar la khopro ya ki ban buat yo Chris ban job men sim shout Jesus fisher of men simply ban job men sim ban job men sim shout Jesus kaproba ka ngom ta u job men sim udai ubriu ubas tatam pi ka jikot ka joku Chris ani kalau very specific ukam khot ki ban tem ukam khot ki ban ra ukam ki ban long ki nong tong priu hakabalang ni tem hakabalang ni rai hakabalang si word ki ile hindi nginong klap ya ka specific mission to win soul ban job men sim ublay panim yi na kabanta ka ni ka purpose na kabanta ka ni ka jingmu dahil makadaw ni doon ni ka Bible Institute man prekreat ni sa katagakaw dahil makadaw ni doon ni ka mission na pagkabaran dahil makadaw ni piniyan ni kibaran na marufat ni sa katagakaw bandulong yi ki nonton beliau. Lebih boleh bahai gospel jauh Markus, jauh Matius, jauh Yohanes, baru Lukas. Kikitian ki makadu jauh Jesus kesadin jauh kajingin pat ka jauh. Ngasu samarai sang ni. Tidak boleh yang gospel Markus o Henry o yelam ni ke gospel. Matius abu pram tu kilai patulong senra. Hakam dia foto kamu kalong menikong. Wong no pilong kinong prai nga ha Jerusalem ha Judea Samaria batha keleng jong ka perthai kita gini kilas jong Jesus Christ pi habau Christ upane migi naga banda ga but carry on the mission balik ni la iya ke jigim jadi apostle iya ni la iya ke jigim jadi bangai ka balang ka benegong they preach Christ and they win soul kelap yo Chris bat ki John Mixi
Dahil naman kani ka cikpo, ginom peleno yaki kabu baro ka bangiyo. Ngiduway na kabata ki jingkang ba utragan pli bangin lain panyalap. Hindi ba kapli ka jingkang? We waste not a privilege. Nginom peleno ya kabu kabau pli na kabenta siya. Ba mo ka kamuntang ka jingkang bayo. Yang keren every open door, kabau pli na kabenta siya yung jisu yang halor ling harun duryo they have pulpit ministry ki apostle kim nang kam pulpit ki la bayo ki yak na kaway gastong sa kaway gastong katungan kan dai ka biyo ka chimne mga gospel yung alas mo basaw ka sulit punya tu sa snong ni ka ka kamana ka chikim ka jangga you don't need a pulpit to preach Christ, you just have to preach Christ. Film kami ka pulpit menyelap di Christ, film kami menyelap di Christ. Para bangay may ijungahan ka jabid. O nang dampat nagaway niya siya, banay ka nagaway, banbo niyo Chris. Banbo niyo hayik mati. Banbo niyo habang idan marway, banbo niyo sa siya kayo, banbo niyo hakipon maro. Kam dampat nagaway ka jing crown, ban ka jing siya lang na gani, banbo niyo Chris. Kabahan, dampat nagaway ka jing crown to kecing kemen, like na kecing jomeng sih. Beli lu keras mengkasan. Kemudian kerisa, maka we kemen sih kayok ya kecing benem. Dan pada kawe kecing mereka bakal crown like na kani. Badi bagi bensim, di boys, kecing tiap yo Chris, komunang benem. Sekejap, bagi continue ya kami